Look how human soul gets out from human body at the time of death. Since I am dealing on human soul and a body, some philosophical and religious reflections may arise in the form of questions. 1. What is human soul? 2. What is human body? 3. What is the relationship between human soul and body? 4. Is there any difference between soul and a body? The answers may have philosophical and religious ends. 1. The human soul is immortal essence, not seeable or touchable, while human body goes to opposite, that is, mortal, seeable, and touchable. 2. Humans' knowledge, consciousness, mastering of science and technology, and other skills are the result of or driven by a soul, not the body of human beings as we are thinking that it would be. 3. The soul manages the whole body, what to do, how to do, and provide solutions for problems when a body encounters a challenge. So from this, we conclude that human body is nothing out of the blessing of soul. That is why all good identities and abilities earned in a society manifested in the form of being a renowned person as a leader, scientist, army general, doctor, and religious elite or a pope are earned through soul, not by human body. All these identities and fame will stop as soon as the soul detaches from the body of that renowned person. With regard to religion, Christianity and Islam treat a human soul as a spiritual entity created by God and assumed as it is distinct from the physical body. So we conclude that soul is the cause of a person to stay alive. Finally, a short briefings will be made on soul and a body that is going to be displayed how a human soul and a body interact while the human body had been alive, and watch the detachment of a soul from a body at the time of death, supported by videos taken from CCTV video camera that had been fixed on a hospital morgue and on highways roads. Viewers and listeners, please give me 5 minutes to forward the translation of this English expression on the Ethiopians in the local Amharic language. By the way, don't forget to subscribe, share, and like till I finish my transmission in Amharic. Then after, the videos will be carried on alternately in English and Amharic. ሰዎች በሚሞቱበት ጊዜ ነፍሳቸው ከሰውነታቸው ወጥታ ወይም ተላቃ ወደ ሰማይ ቤት ስትሄድ ይመልከቱ። በሰው ነፍስና አካል ላይ መወያየት ሲጀመር የፍልስፍናና የሃይማኖት ጉዳዮች ይነሳሉ። ከዚህ አንጻር የሚከተሉትን ጥያቄዎች በማንሳትና በመመለስ ዘርዘር ያለ ሐሳብ አቀርባለሁኝ። 1. የሰው ነፍስ ምንድነች? 2. የሰው አካልስ ምንድነው? 3. በሰው ነፍስና አካል መካከል ያለው ልዩነት ምንድነው? ለነዚህ ለቀረቡ ጥያቄዎች ከፍልስፍናና ከሃይማኖት አተያይ አንጻር በሚከተለው መልኩ ጠቅለል ተደርገው ይቀርባሉ። ከፍልስፍና አንጻር ሲታይ የሰው ነፍስ ለዘላለም ሕያው ሆና ስትኖር፣ የሰው አካል ግን ሟችና ፈራሽ እንደሆነና በመጨረሻም ሰዓት ላይ ነፍስ የኖረችበትን አካል ጥላ የምትሄድ መሆኑን፣ የሰው አካል የሚያደርገው እንቅስቃሴ፣ የተለያዩ ክህሎቶቹ፣ ንቃቱ በሳይንስና ቴክኖሎጂ መጥቆ መሄዱና ሌሎች ዕውቀቶች ሁሉ በነፍስ አማካይነት የተገኙ እንጂ ሰው በሰውነቱ በአካሉ ብቻ የፈጠረው ያለ መሆኑን፣ እንደውም የሰው አካል ምን መስራት እንዳለበት፣ እንዴት መስራት እንዳለበት ችግርና ፈተና ሲያጋጥመው መፍትሄውን ፈልጋ የምታቀርብለት ነፍስ ነች።
ስለዚህ ነፍስ የአካል ሪሞት ኮንትሮል ነች ማለት ይቻላል። ነፍስ የማትሞት ሕያው የማትዳሰስና የማትታይ ነች። የሰው አካል ሟች፣ ረጋፊ፣ የሚዳሰስና የሚታይ ነው። በህብረተሰቡ ሰዎች ሲኖሩ የተለያዩ ማንነት አሏቸው። ለምሳሌ ልዩ ዕውቀት ጥበብ ስላላቸው የሀገር መሪ ሊሆኑ ይችላሉ፣ ወይም ሳይንቲስት፣ ወይም የጦር ጄኔራል፣ ወይም ዶክተር፣ ወይም የሃይማኖት ሊቅ ወይም ጳጳስ ሊሆኑ ይችላሉ። ሆኖም ይህ የተለየ ከፍ ብሎ የተጠቀሰው ዕውቅ የመሆን ማንነታቸው የመጣው በሰውየው አካል ሳይሆን ከግለሰቡ ጀርባ ባለችው በማትዳሰሰው በማትታየውና በማትሞተው የሰውየው ነፍስ አማካይነት ነው። ስለሆነም የሰው አካል ያለ ነፍስ ትርጉም የሌለው ነው፣ ወይም ንብ የሌለው ቀፎ ነው ማለት ይቻላል። በሃይማኖትም ረገድ በክርስቲያንም በእስልምናም ሃይማኖት ነፍስ መንፈስ የሆነችና የማትጨበጥ በእግዚአብሔር የተፈጠረች እንደሆነ ይታመናል። ብሎም በመጨረሻ ሰዓት ሰው በሚሞትበት ጊዜ ከሥጋው ተለይታ ወደ ሰማይ ቤት እንደምትሄድ ይታመናል። በነፍስና ሥጋ ላይ አጠር ያለና ጠቅለል ያለ ገለጻ ካደረጉ በኋላ እንዴት በመጨረሻ ሰዓት ላይ በህልፈተ ሕይወት ጊዜ ነፍስ ከሰው አካል ተለይታ ወደ ሰማይ ቤት ስትሄድ የሚያሳይ ቪዲዮ አቀርባለሁኝ። ይህ ቪዲዮ የተገኘው በሆስፒታሎች፣ በሬሳ ማቆያ ስፍራዎች ወይም መቃብር ቦታዎች ላይና በአውራ ጎዳናዎች ላይ በተተከሉ የሲሲቲቪ ቪዲዮ ካሜራ ላይ ከተገኘ መረጃ ነው። በመጨረሻም ሰብስክራይብ፣ ሼር እና ላይክ በማድረግ እንድታበረታቱን በማክበር እንጠይቃለን። ሰው ሲሞት ነፍሱ ከሥጋው ተላቃ ወደ ሰማይ ቤት ስትሄድ ተመልከቷት። የሰው ነፍስ ከአካል ተለይታ ለብቻዋ የምትኖርና የሰው አካልም እንዲንቀሳቀስ፣ እንዲሰራ፣ እንዲያስብ ወይም በአጠቃላይ በመሬት ባለበት ዘመን ውስጥ ሁሉ የምትዘውረው ለመኖሩም ዋስትና የሆነችው ይቺው ነፍስ ነች። ነፍስ የሰው ሕልውና ሪሞት ኮንትሮል ነች ማለት ይቻላል። ለዚህም ነው ነፍስ ከሥጋ ስትለይ ያ ያማረ ሰውነት፣ ግርማ ሞገስ፣ ውበት፣ ቁንጅና፣ ዕውቀት፣ ጀግንነት፣ መሪነት፣ የሃይማኖት ሊቅነትና የመሳሰሉት ነፍስ ከሥጋ ስትለይ ከንቱና እንደ ጤዛ ሆኖ የሚረግፈው። ስለሆነም ይህንን የነፍስን ጉዳይና ኃያልነት የሰው አካል ያለ ነፍስ ትርጉም እንደሌለውና ነፍስ ከሌለች የሰው አካል የሚባል የሌለና ወደ ሞት ዓለም እንደሚሄድ በተለያዩ ጊዜያት በሲሲቲቪ በቪዲዮ ካሜራ የተቀረጸ መረጃዎች እናቀርባለን። በዚህ ቪዲዮ 13 የሚሆኑ በሆስፒታል ውስጥ በሚገኙ 12 የሬሳ ማስቀመጫ ክፍሎች ወይም ሞርግ ውስጥ በተገጠመው የሲሲቲቪ ካሜራዎች ነፍስ ከሥጋ እንዴት ተለይታ ወደ ሰማይ ቤት እንደምትሄድና ነፍስ ከወጣች ደግሞ ማንኛውም ሰው ወዲያውኑ ከዚህ ዓለም በሞት እንደሚለይ እንመለከታለን። ተመልካቾች ቪዲዮቻችንን በእንግሊዝኛና በአማርኛ በማፈራረቅ የምናቀርብ መሆኑን ከወዲሁ እንገልጻለን። Continued to sleep just a few feet away from this spectral figure. You'd expect them to wake up or feel something off, but they remained completely oblivious. The figure moved faster now, almost as if gaining strength, gliding unnaturally fast toward the sleeping individuals. But instead of lingering, the apparition rushed past them, disappearing into thin air as if it had never existed. The most chilling detail. በሬሳ ማቆያ ክፍል ውስጥ ምንነቱን ለማወቅ ያስቸገረ ምስል። እንደ አውሮፓ አቆጣጠር በ2014 በህንድ በሚገኝ አንድ ሆስፒታል ውስጥ በሚገኝ የሬሳ ማቆያ ክፍል ውስጥ አንድ ምንነቱ ያልታወቀ ጥቁር ነገር በቀይ ክብ ውስጥ ይታያል። ይህ በተገጠመው ሲሲቲቪ ካሜራ የተገኘ ነው። ይህ ጥቁር ነገር በተኙት ሁለት ሰዎች በላያቸው ላይ እየተረማመደ በተደጋጋሚ ሲመላለስ ይታያል። ሰዎቹ ግን ይህንን በላያቸው ላይ እየተራመደ የሚያልፈውን ነገር የማወቅ ዕድልም አልነበራቸው። ሆኖም ይህ ጥቁር የማይዳሰስ ነገር በሆስፒታል ውስጥ ከሚገኙት በሽተኞች መካከል የአንደኛው ነፍስ ሲወጣ በዚህ ክፍል ውስጥ አልፎ ሲሄድ ነው ተብሎ ተገምቷል።
a horrifying morgue video. If you thought we were done with videos from hospitals, you're wrong. This spine-tingling video also surfaced in 2014, and it's been haunting the internet ever since. The grainy footage shows a woman lying in a hospital bed, and while the quality isn't great, it only adds to the unsettling atmosphere. What makes this video stand out isn't just the setting, but what it supposedly captured, the exact moment a woman's soul left her body. Yes, you heard that right. Some say the footage comes from India, while others claim it's from a different country, but the details of its origin are blurred, just like the video itself. Regardless, what's seen in the footage is undeniably creepy. The dim hospital room is shrouded in an eerie stillness, and then something extraordinary happens. A faint, white, shadowy figure starts to emerge from the woman's body, specifically from her chest. The figure slowly forms, becoming more defined as it rises above her. As the figure becomes fully distinct, it's as if her essence, or soul, has detached from her physical form. The room feels like it's frozen in time, but then the spirit figure suddenly darts out of the room, slipping through the door in a way that no human could. This quick exit leaves viewers with an overwhelming sense of dread, wondering if what they just saw was real. Believers in the supernatural point to this as evidence of life beyond death, while skeptics claim it's either a clever hoax or just an artifact of poor video quality. Either way, the video has ignited countless debates. አስገራሚ የሚሆነ ህልፈተ ህይወት በአንድ ሆስፒታል ውስጥ ወደ ሌላኛው ሰው በነበረች ሴት ላይ በህይወቷ የመጨረሻ ሰዓት ላይ የተከሰተ ግርምት ነበር። በቀዩ ክብ ውስጥ የሚታየው ሴቷ በምትሞትበት ጊዜ ከሰውነቷ ወይም ከደረቷ አካባቢ ተነስቶ የሚሄደው ነጭ ጉም የመሰለ ነገር በተለይ ከወገብ በላይ ያለውን የሰውነት ክፍል የሚመስል ሰፋ ያለ መጠን ያለው ተላቋት በበር በኩል ይወጣል። ይህም በመጨረሻ ሰዓት በጉም መልክ የታየው ነፍሷ ከስጋዋ ተለይቶ ሲሄድ መሆኑን ልብ ይሏል። Soul leaves the body. This time, the hospital camera recorded something truly chilling. In a quiet, dimly lit room, a young man lay unconscious on a hospital bed, dressed in blue pants. The doctors had just finished a routine procedure and were monitoring his vital signs carefully. Everything seemed perfectly fine. The heart monitor beeped rhythmically, indicating that his pulse was strong and stable. Confident in their work, the medical team stepped out of the room, leaving the patient to rest. For a few moments, nothing seemed out of the ordinary. The camera, still trained on the motionless figure of the man, showed him lying peacefully. Then, something strange began to unfold. A faint, glowing figure started to rise from the man's chest, an eerie, pale outline, like a ghostly double. The figure was still tethered to his physical body but looked almost ethereal, a shadow of the man who lay unconscious beneath it. As this glowing form hovered above him, the room was abruptly filled with the flat, high-pitched sound of the heart monitor, a long, continuous tone that signaled a complete loss of life. The once steady beeping had vanished, replaced by the dreaded straight line. In an instant, the man's heart had stopped. Panicked by the sudden alarm, the doctors rushed back into the room, hoping to revive the patient. But it was too late. His body had gone completely lifeless. They had just been with him moments ago, monitoring his stable condition, and now they stood in shock, faced with his sudden and mysterious death. The hospital camera had captured something profound. Had it recorded the exact moment his soul left his body? Was this faint figure rising from him the very essence of his life departing? While science couldn't explain it, the footage left many wondering. Had they just witnessed a soul leaving its earthly vessel, taking all signs of life with it in those final, fateful seconds? 10. ሰው ሲሞት ነፍሱ ከስጋው ስትላቀቅና ወደ ሰማይ ቤት ስትሄድ አንድ በከፍተኛ ደረጃ የታመመ ሰው በሆስፒታል አልጋ ላይ ተኝቶ ይታያል። ዶክተሮቹ በሕክምና መሳሪያዎቻቸው በመረዳት አስፈላጊውን ምርመራ አድርገው የልብ ምቱም ኖርማል መሆኑንና በጥሩ ሁኔታ ላይ የሚገኝ መሆኑን አረጋግጠው ወጥተዋል። በክፍል ውስጥ የተገጠመው ሲሲቲቪ ካሜራ 24 ሰዓት ሳያንቀላፋ ስራውን ይሰራል። ካሜራው እንደሚያሳየው ከታማሚው በሽተኛ ላይ የታማሚውን ቁመትና ስፋት መጠን ያለው ነጭ ጉም የመሰለ ነገር ከበሽተኛው አካል ላይ ተነስቶ ሲሄድ ይታያል። ይህንን የተረዳው ወይም የተመለከተው የሲሲቲቪ ካሜራ ሰራተኛ በሁኔታው ተደናግጦ ባየው ነገር ዶክተሮቹን ይጠራል። ዶክተሮቹ በአስቸኳይ በሽተኛው ክፍል ደርሰው ህይወቱን ለማዳን አስፈላጊውን ሁሉ አደረጉ። ያ ቅድም በጥሩ ሁኔታ በልብ መሳሪያው ስክሪን ግራፍ ላይ ታች ላይ ይዋዥቅ የነበረው ግራፍ
የልብ ምት አሁን ያ ሁሉ ቀርቶ ቀጥታ መስመር ሆኗል። ይህም ማለት ሰውየው ሞቷል ማለት ነው። ቀጥታ መስመር ታየ ማለት ደግሞ ልብ ስራዋን አቁማለች ማለት ነው። ስለሆነም የሲሲቲቪ ካሜራው ሰራተኛ ከበሽተኛው ሰውነት ላይ ተነስቶ ጉም መሰል ነገር በሄደ ጊዜ በሽተኛው በህይወት አልፏል ማለት ነው። Soul caught on camera. Let's move on to the even more chilling footage of a traffic accident that left many questioning the boundary between life and death. This time, the scene is a desolate stretch of Route 30, just short of the highway overpass, where two cars collided head-on. The wreckage tells the story of a devastating crash, with crumpled metal, shattered glass, and the flashing lights of police vehicles and ambulances flooding the area. Medics and officers are swarming around, working urgently amidst the chaos. But what happens next is something they couldn't possibly anticipate. Amidst the frantic efforts to save lives, the camera captures something extraordinary. The body of the driver, who has tragically succumbed to the accident, lies still in the wreckage. As the medics continue their work, seemingly unaware, a strange figure begins to rise from the lifeless form. A dark, translucent shape slowly emerges from the body, hovering above it like a disc. Eerily ethereal and almost otherworldly, it appears to drift upward, a quiet and solemn departure that only the camera catches. The medics, engrossed in their efforts to revive the injured, remain oblivious to አስረኛ በመኪኖች ግጭት በተፈጠረው አደጋ የሰው ሕይወት ሲያልፍ በከፍተኛ ፍጥነት በዋና ጎዳና ኦቨርፓስ ወይም በድልድይ መልክ ከፍ ብሎ በተሰራ መንገድ ላይ ይጓዙ የነበሩ ሁለት መኪኖች በመጋጨታቸው መስታወታቸው ብትንትኑ ሲወጣ የመኪኖቹ ማዕከል ወይም ቆርቆሮ ደግሞ ጨርቅ ሆኗል ወይም ተጨማዷል። ይህ ሲሆን ደግሞ በተደረገላቸው ጥሪ መሰረት የትራፊክ ፖሊሶች በሞተር ሳይክሎቻቸውና በመኪኖቻቸው በመሆን የሕክምና ባለሙያዎች ጭምር በቦታው ተገኝተዋል። ከተጋጩት መካከል አንደኛው ሰውዬ እዛው በተጋጨው መኪና ውስጥ በተቀመጠበት ወንበር ላይ ወደ ኋላ ተንጋሎ ይታያል። በቀዩ ክብ ውስጥ እንደሚታየው አንድ ያልተለመደ ጥቁር ጉም መሰል ነገር ከመኪናው አጠገብ ይታያል። ይህ ጥቁር ጉም ነገር እንደታየ ወዲያውኑ በመኪናው ውስጥ ወንበሩ ላይ ተንጋሎ የነበረው ባለመኪና ወዲያውኑ ሞተ። ይህ የማይዳሰሰው የተለየ ቅርጽ ያለው ጥቁር ጉም መሰል ነገር በታየበት ጊዜ ነፍስ ለበርካታ ዓመታት የቆየችበትን የባለመኪናውን ስጋ ትታና ለቃ ወደ ሰማይ እንደሄደች ለመረዳት ይቻላል። Orb-like soul. There is nothing more difficult than watching your loved one leave for the next world. But for one woman in Nashville, Tennessee, the experience took on an extraordinary and spiritual dimension. In July 2013, as her mother lay in a hospital bed at Baptist Hospital, the daughter began recording her mother's final days on her phone. Her mother, a deeply religious woman, had often preached about the importance of faith and salvation, and even in her weakened state, she would speak of God's will and the importance of turning to Him. But what the camera captured that night was beyond anyone's expectations. As the daughter filmed, she noticed something peculiar, small, glowing orbs of light floating around her mother's bed. At first, she thought it could be dust or a lens flare, but the blinds were closed. The room was meticulously clean, and there was no external light source except her phone. The orbs continued to drift in and out of the frame, and for her, there was only one explanation: angels. Believing these ethereal figures to be the angels sent አጥባቂ ሃይማኖተኛ የነበረችው እናት እንደ አውሮፓ አቆጣጠር በ2013 አንድ እናት ታማ በባፕቲስት ሆስፒታል አልጋ ላይ ተኝታ ትታያለች። ይህች ሞቷ የተቃረበ አሮጊት እናት ሲበዛ ሃይማኖተኛ ነበረች። ስለሆነም ሁሉ ጊዜ ስለ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ትንሣኤና ትንቢት ቃሉን በመደጋገም ለሰዎች ንስሐ እንዲገቡ ጭምር የምትሰብክ ነበረች። የሴትዮዋ ወጣት ሴት ልጅ ደግሞ በእናቷ የመጨረሻ የሞት ሰዓታት በእናቷ አልጋ አጠገብ ቁጭ ብላ የክፍሉን ውስጣዊና በመስኮት ደግሞ ወደ ውጭ የሚታያትን ሁሉ በፎቶግራፍ በሞባይል ታነሳ ነበር። በዚህን ጊዜ በቪዲዮ ውስጥ በርካታ ነጫጭና ክብ የሆኑ ብርሃን መሰል ነገሮች በየግድግዳው ላይ ወዲያና ወዲህ ሲመላለሱ ሳታቀው ቀርጻ ነበር። ክፍሉ ሙሉ ለሙሉ ከነ መስተዋቱ ጭምር የተሸፈነ ስለነበረ ከውጭ እንኳን ብርሃን ይገባል ተብሎ የሚገመት የመኪና ወይም የሌላ ነገር ነጸብራቅ የለም።
ልጅቷም እናቷ መሞቷ ካልቀረ ሳትሰቃይ ሕይወቷ እንዲያልፍ ትጸልይ ነበር። በመቀጠልም የበርካታ መልአኮች ምስል በሞባይሉ ቪዲዮ ውስጥ ይታይ ነበር። ይህ እንግዲህ በየግድግዳው ላይ ይታዩ የነበሩት በርካታ የብርሃን ጨረሮች መሰል ነገሮች የእናቷ ሕይወት በሚያልፍበት ወቅት የተከሰተና ወዲያውም የታየው መልአኮች የልጅቷን እናት ነፍስ ሲወጣና በመልአኮች ታጅቦ ወደ ሰማይ ሲወጣ ነበረ። The old man's soul. Speaking of peaceful orbs, one video in particular has left many viewers stunned and questioning what they witnessed. The footage shows an elderly man lying peacefully on his bed, seemingly asleep in the comfort of his home. The room is still, and nothing unusual occurs for most of the recording. However, as the video approaches its final moments, something extraordinary happens. A white orb, glowing softly, appears to emerge from the man's body. It floats gently upward, drifting into the atmosphere without disturbing the man, who remains still. Many viewers who have seen the video wonder, could this orb represent the man's soul leaving his body? The idea of a soul departing from a physical form is deeply embedded in spiritual beliefs around the world, and this moment has led some to believe that they may be witnessing exactly that, a soul's journey from this life to the next. The orb's smooth, serene departure adds a sense of calm to an otherwise eerie event, leaving viewers both curious and reflective about the mysteries of life and death. What makes the video even more intriguing is the appearance of not just one, but multiple orbs. Some commenters have pointed out that at least 2 other orbs seem to enter the room briefly before quickly departing. Could these orbs have been there to accompany or guide the man on his journey? The presence of more than one orb makes the footage even more mysterious. የሽማግሌው ነፍስ በዚህ ቪዲዮ የሚታየው አንድ ሽማግሌ በሽተኛ በአልጋው ላይ ተጋድሞ ይታያል። በዚህ ሽማግሌ ክፍል ውስጥ ከመኝታው በላይ ባለው ግድግዳ ላይ አንድ ክብ ደብዛዛ ብርሃን የሆነ ነገር በግድግዳው ላይ ታየ። ይህም በቀይ ክብ ውስጥ የሚታየው ማለት ነው። ይህ በቀይ ክብ ውስጥ የሚታየው ደብዛዛ የሆነው ነጭ ነገር ከሽማግሌው ሰውነት ተላቆ ወደ ላይ ሲወጣ ይታያል። ይህ ደግሞ በሌላ አነጋገር የሽማግሌው ነፍስ ለመጨረሻ ጊዜ ከሰውነቱ ተላቃ ወደ ሰማይ ቤት ስትሄድ የተፈጠረ ክስተት ነው። የሽማግሌው ክብ ጉም መሰል ነገሮች እንደ ሌሎቹ ማቾች አንድ ብቻ ሳይሆን በርካቶች ነበሩ። ይኸውም ሽማግሌው ከመሞቱ በፊት 2 ክብ ብርሃን ያላቸው ከውጭ ወደ ሽማግሌው ክፍል ገብተዋል። እነዚህም ከሌሎቹ ሙታኖች ላይ ተነስተው ወደ ሽማግሌው ክፍል የገቡ ነፍሶች ናቸው ተብሎ ይታመናል። እነዚህ ነፍሶች በሽማግሌው ክፍል ሰውየው ሲሞት በቀይ ክብ ውስጥ የሚታየውን ደብዛዛ ብርሃን ወይም ነፍስ አጅበው ይዘው ለመሄዱ የመጡ ናቸው ተብሏል። His attempts to protect himself were failing, and it seemed only a matter of time before things would take a grim turn. But just when it appeared that the attacker would overpower him, something extraordinary occurred. As the man crumpled under the weight of the attack, a strange force suddenly surged from him. According to witnesses who later viewed the footage, it looked as though a spirit-like figure, a shadowy outline, had separated from his body. This mysterious figure seemed to push back against the attacker, as though protecting the man in his darkest moment. The force appeared to strike the aggressor, throwing him backward as if an invisible wall had slammed into him. The attacker, wide-eyed and visibly shaken, stumbled away in fear. The footage shows him looking around wildly, clearly disturbed by whatever had repelled him. In a moment, the assailant fled the scene, leaving the victim lying motionless on the ground. But what was truly bizarre was how quickly the spirit-like figure seemed to dissolve back into the man's body, as though it had only emerged long enough to intervene. So, what do you think? Was this a moment of supernatural intervention, or something else entirely? 6. ሰባተኛ በሰው ላይ ያለ መንፈስ ሰውየውን ከጥቃት ሲከላከል። ይህ ቪዲዮ በኩለ ሌሊት በመንገድ ላይ በሚገኝ ካሜራ የተቀረጸ ቪዲዮ ነው። አንድ በጣም የሰከረ ሰው በመንገድ ላይ እየተንገዳገደ ሲሄድ ይታያል። ይህንን የተመለከተ ሌላ ሰው ጥቃት በማድረስ ዘረፋ ለማካሄድ ከሰካራሙ ጋር ግብግብ ይፈጥራል። ምንም እንኳን ሰካራሙ በዛን ወቅት የመከላከል አቅም ባይኖረውም ሰካራሙን ከጥቃት ለማዳን የሰውየው መንፈስ ከዘራፊ ቀማኛው ጋር እንዴት ግብግብ እንደፈጠረ በነጩ ክብ ውስጥ ይታያል።
የሰካራሙ መንፈስ ዘራፊውን በመምታትና አሽቀንጥሮ በመጣል የሰካራሙን ሰውነት በተደጋጋሚ ይከላከላል። ዘራፊውን በተደጋጋሚ ሞከረ፣ ግን ባልጠበቀውና በማያውቀው እየተመታና እየተገፈተረ ይመለሳል። በዚህ ግብግብ ወቅት እንደሚታየው መንፈሱ ዘራፊውን በሚያጠቃበት ወቅት የሰካራሙን ሰው ቅርጽ ያለው ጥቁር ነገር ከሰካራሙ ሰውነት ላይ ተነጥሎ ዘራፊውን ያጠቃል። ዘራፊው ተሽቀንጥሮ ወደ ኋላ ከተመለሰ በኋላ ተመልሶ ወደ ሰካራሙ ሰውነት ውስጥ ይገባል መንፈሱ። እንደገና ደግሞ ዘራፊው ሲመጣ ከሰካራሙ ሰውነት ይወጣል መንፈሱ፣ እርምጃ ይወስዳል። እንደገና ተመልሶ ወደ ሰካራሙ ይገባል። ስለሆነም ይህ የሚያሳየው መንፈሱ ወይም ነፍስ ራሷንና የሰካራሙን አካል ከጥቃት ለመከላከል የራሷን ሚና እንዴት እየተጫወተች እና እየተከላከለች እንዳለች መረዳት ይቻላል። በመጨረሻም ዘራፊው ያለመቻሉን ያልተሳካለት መሆኑን አውቆ ከአካባቢው ጠፋ። A terrifying morgue encounter. For today's subscriber pick, we have a chilling encounter that will leave you questioning reality. A camera caught the human soul leaving the body inside the morgue. Late one night, a security guard at a local morgue was reviewing footage from the surveillance cameras. Everything seemed normal until he noticed something strange. The body of a woman, recently declared dead, lay still on the metal table. But then, something unexplainable happened. A faint, glowing shape began to rise from her chest, hovering briefly above her before disappearing into the air. The guard, frozen in shock, immediately reported the footage. Medical staff and investigators were called in, but no one could explain what the camera had captured. Was it a glitch, a play of light, or could this really be the moment a soul leaves the body? 5. ስድስተኛ ዘግይታ ከአካል የተለየችው ነፍስ። የሲሲቲቪ ቪዲዮ ካሜራ እንደተለመደው በሽተኞችን በካሜራው ይከታተላል። አንድ ሞታለች ተብላ ማረጋገጫ በዶክተሮች የተሰጣት አንድ ሴት ባልጋዋ ላይ ጸጥ ብላ በጀርባዋ ተኝታ ትታያለች። የካሜራማኑ ይህቺ ሞታለች ተብላ ማረጋገጫ በዶክተሮች የተሰጣት ሴት ሰውነት ላይ በቀዩ ክብ ውስጥ እንደሚታየው ነጫጭ ብርሃን የሚፈነጥቁ ክብ ነገሮች ከደረቷ ላይ በመነሳት በየግድግዳው ላይ መታየት ጀመሩ። የካሜራማኑ በመደናገጥ ዶክተሮቹን ጠራ። በፍጥነት ቢደርሱም ምንም እንኳን የሞተች ቢሆንም ከላይዋ ላይና በግድግዳው ላይ የሚታዩ ጨረር መሰል ነገሮች ምን እንደሆኑ ግን ሊረዱት አልቻሉም። ታዲያ እነዚህ ነጭ ነገሮች የተከሰቱት የቤቱ የሴቷ ነፍስ ከሰውነቷ ተለይቶ ሲሄድ ከሆነ እዚህ ላይ ሁለት ነገሮች ማንሳት ይቻላል። አንድ፣ ከዚህ በፊት ዶክተሮቹ ሞታለች ብለው የሰጡት ማረጋገጫ እውነት አይደለም ማለት ነው። የሞተችው አሁን ገና ነው ማለት ነው። ሁለት፣ ይህ ከሆነ ደግሞ የዶክተሮቹን የሙያ ብቃት አጠራጣሪ ያደርገው ይሆን የሚል ጥያቄ ይነሳል ማለት ነው። Colombian morgue ghost. I know you're not happy that we're going back to the morgue, but we can't help but tell you a story from one of the eeriest places imaginable, an abandoned morgue in Colombia. This chilling tale began when a group of ghost hunters decided to explore the depths of the Petroc Morgue's basement, a place long forgotten by time, but not by the spirits that once lingered there. Armed with nothing but a phone and some shaky nerves, they wandered through the dimly lit halls, hoping to capture evidence of the paranormal. What they found was far more terrifying than they had bargained for. As they descended deeper into the morgue, strange noises echoed through the empty corridors. The sound of footsteps, impossible in a place where no living person should be, crept toward them from the shadows. One of the hunters, named Orlando, decided to place his phone atop a trash can to document the eerie scene. The group fell silent when something truly shocking occurred. A ghostly figure began to move in and out of the shadows, its form flickering just out of focus. At first, they couldn't believe their eyes. It wasn't until one of them pointed out the figure, resembling a child carrying something, that panic set in. The ghost appeared to be cradling a small form, perhaps the spirit of a baby, forever lost and trapped in the morgue. And just like that, the group fled the morgue, shaken by the ghostly presence they had encountered. What was that figure? A lost soul trapped in death's grip, or something far more sinister? 4. አምስተኛ
በኮሎምቢያ በሙታን መንደር ውስጥ የታየ አስፈሪ መንፈስ። በቡድን የተደራጁ የመንፈስ ወይም የጎስት ጀብደኛ አዳኞች በኮሎምቢያ በሚገኝ አንድ ትልቅ ከበርካታ ዓመታት በፊት ጀምሮ ብዙ ትውልዶች የተቀበሩበት ምድር ቤት ውስጥ ባለ የሬሳ ማስቀመጫ ክፍል ውስጥ ገቡ። እነዚህ ጀብደኞች ያዩትን ቀርጾ ለማስቀረት እንዲችሉ ብቻ ወደ ሙታን መንደር የገቡት ካሜራ ብቻ ይዘው ነበር። ወደ ምድር ቤቱ በደረጃ በወረዱ ቁጥር ተሰምቶ የማያውቅ ሰቅጣጭ ድምፅ መስማት ጀመሩ። ቀጥሎም ለማመን የሚከብድ ነገር ቢኖር የሚራመድ Morgue guard attacked. After all these stories, I'm sure that everyone would avoid the job of guard in the morgue, right? But not everyone has the luxury of choice. One unlucky guard, on a night shift at a hospital morgue, found himself facing something out of this world, something from within the very bodies he was hired to protect. It was a typical shift, quiet, still, with only the hum of the overhead lights and the flicker of the CCTV camera keeping him company. The silence stretched on until he started his routine patrol down the dimly lit corridor outside the morgue. As the guard approached the far end of the hallway, he felt a sudden chill in the air. The atmosphere shifted, becoming oppressive and heavy, as though he was being watched. And then it happened. Something dark and unnatural appeared. A shadowy figure, not quite human but shaped like one, emerged from the darkness near the morgue door. It moved like smoke, swirling and thickening as it closed in on him. Before he could react, the shadow lunged. Caught off guard, the man froze in place. The dark figure seemed to block his path as if some invisible force had slammed into him. He stumbled backward, falling to the ground, and the CCTV camera caught every chilling second. The footage clearly shows the moment he raised his hand in a futile attempt to protect himself from whatever had attacked. His hand trembled, and the fear in his eyes was unmistakable. But what was this shadow? Many believe it was the spirit of one of the bodies resting inside the morgue. Perhaps a restless soul that had not yet moved on. 3. Biker's soul. የሙታን የመቃብር ቦታ ጠባቂ። የዚህን የሙታን የመቃብር ቤት ጠባቂ ያጋጠመውን ሲሰማ ማንም በዚህ የጥበቃ ሥራ ላይ እንደማይሰማራ ግልጽ ነው። ሆኖም በአንድ ወቅት በአንድ ምሽት አንድ ጥበቃ የሚከተለው አጋጥሞት ነበር። ይህ ጥበቃ የሬሳ ማቆያ ክፍል ወይም ሞርግ ስፍራውን የመቆጣጠርና የመከታተል ኃላፊነት ነበረበት። ስለሆነም ወደ ምድር ቤት ወዳለው መቃብር ቤት በምሽት ይሄዳል ወይም ይገባል። ጥበቃው ባልተለመደ ሁኔታ ድንጋጤና ብርድ ይለው ጀመረ። በዚህን ጊዜ ወዲያው አንድ ሰው የሚመስል ግን ሰው ያልሆነ ጥቁር በጥቁር ለብሶና ጭንቅላቱም ላይ ከልብሱ ጋር አብሮ የተሰራ ኮፍያ ነገር አድርጎና ፊቱ ተሸፋፍኖ በጨለማው ውስጥ በኮሪደሩ ውስጥ ሲያልፍ ማየት ችሎ ነበር። ይህም ሰው መሳይ ነገር እንዲሁም በቀዩ ክብ ውስጥ ከሚታየው ጥቁር ነገር ጋር ግጭት ጀመሩ። ይህ ሰው የሚመስል ነገር ወደፊት አልፎ ለመሄድ ይሞክራል። ሆኖም አንድ ጥቁር ጉም የመሰለ ነገር ይህንን ሰው ጉም የመሰለ ነገር በቀይ ክብ ውስጥ የሚታየው መንገዱን ይዘጋበታል። እንዳውም ይህን ሰው የሚመስል ጥቁር በጥቁር የለበሰውን እንዳያልፍ የሚከለክለው ኃይል ገፍትሮ ወደ ኋላ ይጥለዋል። ሰውየውም በመጨረሻ በቀዩ ክብ ነገር ውስጥ የሚታየው እንዳያልፍ የሚከለክለውን ኃይል ሸሽቶ አምልጦ ይሄዳል። ከዚህ መረዳት የሚቻለው ሁለቱም የሙት መንፈሶች ናቸው። ስለሆነም አንዱ የሙት መንፈስ የሌላው የሙት መንፈስ ወደ እርሱ እንዳይመጣ ወይም እንዳይገባ የሚያደርገው መከላከል ነው። በተጨማሪም ነፍሶች ወይም የሙት መንፈሶች ከሌሎች ጋር ሲነጻጸር ረጅም ጊዜ የመቆየት አቅም እንዳላቸውም ነው። ሌላው ደግሞ Saul Vasquez, driving through his home state when he came across the scene of a devastating accident. Emergency personnel were already on site, working to save the life of a biker who had just been involved in a fatal crash. From the cab of his truck, Saul decided to take a quick photo, not knowing that this single image would soon captivate the internet. When Saul uploaded the photo to Facebook, it spread like wildfire, shared tens of thousands of times. The image at first glance seemed normal until you looked a little closer. Above the wreckage, in the smoky aftermath of the crash, was a faint, ghostly figure hovering in the air. It appeared to be a human-like shape, eerily floating over the scene. Many people who saw the photo immediately claimed it was the soul of the biker, caught on camera just as it was leaving his body. The image sparked a frenzy of debate.
Some believed it to be nothing more than a trick of the light, perhaps a shadow or lens flare from the camera. But others saw it as undeniable proof of the afterlife, a rare glimpse into what happens to us after death. The figure in the photo seemed too well formed, too precise to be a simple coincidence. Could this truly be the biker's soul, rising above his earthly body as he passed on? 2. የሞተር ብስክሌት ነጂው ነፍስ በአንድ ወቅት አንድ ሞተረኛ ከከባድ መኪና ጋር ይጋጭና ሆስፒታል ከመድረሱ በፊት ይሞታል። ግጭቱ በተፈጠረበት ቦታ ላይ ከሞተረኛው አጠገብ በቀይ ክብ ውስጥ አንድ ጉም የመሰለ ነገር ይታያል። ይህ ነጭ ጉም መሰል ነገር እንደሚታየው ሙሉ የሰው ቁመና ያለው በአየር ላይ የቆመ የሚመስል ነገር በጫካ ውስጥ ተንሳፎ ይታያል። ይህም ጉም መሰል ነገር የሞተረኛ ሕይወት ባጋጠመው አደጋ ምክንያት ከሞተው ሞተረኛ አካል ተለይታ ወደ ሰማይ ቤት ስትሄድ የሚያሳይ ነው። 4. Thermal imaging of the soul leaving the body. Perhaps this video will be crucial to convincing even the most skeptical among us that something truly remarkable happens when life leaves the body. Recorded using thermal imaging technology, the footage captures what many believe to be the exact moment the soul departs from a person. This video uses precise thermal imaging to show the body gradually losing heat, starting from the legs and moving upward until all warmth has completely dissipated. As the video unfolds, you can clearly see the body cooling down in stages. It begins with the legs, where the heat seems to vanish first, and then works its way up through the torso, reaching the collarbones and neck. Many have pointed out that this mirrors descriptions from spiritual texts, where the soul is said to ascend out of the body, beginning at the lower limbs and moving toward the chest. In fact, some religious teachings specifically reference the collarbone as the point where the soul finally separates. The video offers a fascinating look at the natural process of death. As the heat, or life energy, fades from the body, it's easy to understand why some viewers believe this is evidence of the soul's departure. The gradual, almost gentle cooling is a chilling visual representation of life slipping away. The technology captures the event in a way that no other footage could. There are no camera tricks, no staged effects, just the reality of what happens as the body's warmth disappears. What makes this footage even more compelling is how closely it aligns with ancient beliefs about the soul's journey. Watching the heat slowly leave, step by step, gives a rare glimpse into something that has long been discussed but never seen with such clarity. 1. ተርማል ኢሜጂንግ ተርማል ኢሜጂንግ በኮምፒውተር ሲስተም በተጨባጭ በእውነት የምናየውን ነገር ቦታው ላይ ሳንገኝ እዚሁ ቢሮአችን ወይም ቤታችን ሆነን ለማየት የሚያስችለን ቴክኖሎጂ ነው። ይህ በተለያየ ቀለማት ውዝዋዜና እንቅስቃሴ ወይም መለዋወጥ የሚታየው የተንጋለለ ሰው አንድ ሰው በሚሞትበት ጊዜ የሚከሰቱትን ተከታታይ እውነቶችን ከእግር ጥፍሩ አንስቶ እስከ ጭንቅላቱ ድረስ የሚያሳይ ነው። በዚህ በተርማል ኢሜጂንግ የሰው ነፍስ ከአካሉ ስትወጣ በአንድ ጊዜ እንደ ወፍ በራ አትወጣም፣ በሂደት የታጀበች ነች። በመጀመሪያ የሟች ሰው እግር መቀዝቀዝ ይጀምራል። ቅዝቃዜው ወደ እግር ቅልጥም ብሎም ወደ ሆድ ከዛም ወደ ደረት በመጨረሻም አንገት ድረስ እየቀዘቀዘ ይወጣል። በመጨረሻም አንድ ሰው የሚሞተው ከእግር ጥፍሩ ተነስቶ ከፍ እያለ አንገቱ ድረስ የሰውነቱ ቅዝቃዜው ሲደርስ በመጨረሻም ስቅ ብሎት ይሞታል። ይህ የሞት ሂደት ደግሞ በበርካታ ሃይማኖቶች የታመነ soul leaves man's body. If I would ask you to imagine a video showing a spirit leaving one man's body and entering another, you might think it's too bizarre to believe. Yet, that's exactly what this haunted video claims to show, and it's quickly becoming one of the strangest clips circulating the internet. The footage appears ordinary at first, with two men casually walking toward each other on a quiet sidewalk. Everything seems normal until they pass each other. That's when the truly eerie part begins. As the men cross paths, a strange, shadowy figure appears to glide out of one man's body and head straight for the other. The transfer is smooth and almost deliberate, as if the shadow was meant to shift from one person to the next. What makes it even more unsettling is the fact that neither of the men seem to notice anything unusual. They don't stop, don't flinch, and simply continue walking.
የአንዱ ወደ ሌላው የሌላኛው ደግሞ ወደ ሌላኛው የነፍስ ሽግግር ወይም የመግባት እድል እንዳለ እንድታውቁት የቀረበ ነው። በቪዲዮ ላይ ሁለት ሰዎች በጎዳና ላይ ሲተላለፉ ይታያል። አንደኛው በቀይ ክብ ውስጥ ይታያል። ከዚህ በቀይ ቀለም ክብ ውስጥ ካለው ሰው ውስጥ አንድ ጉም የሚመስል ነጭ ነገር ወጥቶ ወደ ሌላኛው በአጠገቡ ወደሚያልፍ ሰው ላይ ይገባል። ከሌላኛው ይሄኛው ነጭ ጉም የሚመስል ነገር ወጥቶ ወደ መጀመሪያው ጉሙን ወደ አስተላለፈው ሰው ሲገባ ይታያል። ይህ ሁሉ የጉም መሰል ነገር ሽግግር ከአንዱ ወደ ሌላው ሲካሄድ ሁለቱ ሰዎችም ምንም የሚያውቁት ነገር የለም፣ ጉም መሰሉ ነገር ሲገባባቸው ትንሽ ከመንገዳገድ በስተቀር። ከዚህ የምንረዳው ነገር ቢኖር ነፍስ አካልን ለቃ የምትወጣው ሰው ሲሞት ብቻ እንዳልሆነና በሕይወት ካሉ ሰዎችም መካከል ጭምር እንጂ። ሌላው ነፍስ ከአንዱ ወደ ሌላው ስትዛወር እኔ እንደሚመስለኝ የዛኛው ሰውዬ ባህሪ፣ ስነ ምግባርና የመሳሰሉት ነገሮችም ወደ ሌላኛው ስለሚዞር የባህሪ ለውጥ ያስከትላል የሚል ግምት አለኝ። ከዚህ በመነሳት ሰዎች እገሌ ምን ነካው የሌለውን ባህሪ ማሳየት ጀምሯል፣ ምን ነካው የሚል የሰዎች አስተያየት ይጎርፋል ማለት ነው።